Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Zulfa Latifatul Fatihah, kelas 1 Al-Malik, tugas paguneman. Teh Yulfa, tadi ka mana teh? Bade ulin mah, Ulin naon? ulin sapeda. Sareng saha ulina? Sarang Asya, Nadia, Alisa mah Di mana ulinnya? di jalan perumahan. Kade bisi aya motornya. Nuhun mah, Sapedanya tos dipayunkan ke acan. tos mah, Teh, ulinnya entong lila-lila bilih hujannya. nuhun mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.